Kabina kapak mutin pamolena abri pese je seneng ka reng bini ratin kabenyaan matom pes pese. Lebet nang satuan abini ning setong korang nyamanan teloan kapasar melia sarang nyeper melelotong secukup abini setong sepenting tak celtok kasor peje beli apa rocek lontong acu ko embi mun belence nomor sapolo nomor setong perlo seodi. Dan tompaan na nyaman mun bedereng gini emapan peten pas meriah mater numpa sampan nyaman ngoilang-ngoyan nangalireng laki tampan bude langsung pingsan kabina kapak mutin pamolena abri pese je seneng ka reng bini ratin kabenyaan matom pes pese.
sor peje beli apao rojek lontong acu ko embi mun belence nomor sapolo nomor setong parlo se odi